Dame i gospodo, molim vas. Ja sam vojnik sreće, mene nekad neće, možeš mi Agresije 1992. 1995. godina. Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je laka zemlja bosanska. Neka im je vječna slava i rahmet duši. 18. februara 1992. su se momci okupili i osnovali 105. buduću slavnu motorizovanu brigadu. Bili smo svi jedinstveni samo sa jednim ciljem, a to je, što kaže ministar, da se odbranimo, i uspjeli smo u tome. Nažalost, samo iz ove brigade 317 najboljih među nama je dalo svoje živote i poginulo u borbi za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Zato je danas dan važan da svi malo stanemo u ovim groznim i brzim vremenima i da se pogledamo u oči i da razmislimo koliko smo mi od tog zavjeta koji su nam oni ostavili, koliko smo toga ostvarili. Koliko možemo bolje raditi, a možemo bolje raditi. I zato bih ja sa ovog mjesta poslao jednu poruku svima nama, da se ujedinimo u onome što nam je obaveza prema ovih 317 ljudi, a to je da se borimo za mir i da se borimo za bolji život, pogotovo ove mladosti koja stoji ovdje danas između nama. To je najmanje što možemo učiniti kao zahvalnost prema našim saborcima i saborkinjama koji su poginuli. Zato neka živi Sarajevo, neka živi Bosna i Hercegovina i neka živi uspomena na naše slavne heroje.